Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe an haray komin ilo e la diaspora africaine. Hande ko mardi 14 janvier 2025. Mi salmini on fof mi landi kesiɗon e jaam. Miɗo torono e jaam e kisi e newende kala ko wawɗe wonirde aduna on. Actualité oblige. Haray mi jippinani en ɗo photo maître Mohamed Traoré, représentant avocat ɓen ko CNT. Haray ko dansa kuruma ardina ɗon oɗo ɗen kanko o wawi démissionnude voilà o wawi andinde windangol lettre CNT on o andina ɓe wondema manda makko on lanni kanko o hanɗo transition on haldano 31 décembre lanni kanko on o yalti haray ɗum ɗo c'est le combat qui continue haray musidɓe an koma heddiɓe ɓen kadi ɓe wakkilo ɓe démissionna kamɓe kadi koyeɓe wakkilo ɓe démissionna ɓe anda hina wondema haray ko perdi ko avantage haray ɓe heɓata si ɓe démissionni parce que c'est l'histoire qui retiendra o geste mo maître Mohamed Traoré waɗi ɗo l'histoire retiendra kala heɓuɗo audace cuucal daranogol gonga on l'histoire retiendra kala jokkuɗo fenande nden heɓi courage jokkugol fenande nden encourage a fenande nden encourage o dictature ɗo l'histoire retiendra c'est que a jiiɓi hoorema a bonnani ɓiɓɓe ma e taniraɓe ma par ce que ɗum ɗon koko luttata koko ɓeɗo ɗe wone impose de jama lagine on ko ɗum ɗo yejjitatake haray toujours an on a daari intérêt ma on a yejjiti hay fi ɓiɓɓe ma a yejjiti hay fi taniraɓe ma donc haray jama no encourage a yo démissionne wonɓe ko CNT ɓen fap yoɓe démissionne kala représentant jo wonɗo toon sina wonduɗo e CNRD yon tigui démissionne haray ko ɗum ɗon ɗen woni ko jama on tora donc haray ko hikki ɗon musidɓe an awa haray mi yewtinama audio ji buy ko yeeye fi affaire président Cellou Dalein Diallo himɓe ko wone haaloɓe ka haala komi haalata ɗo ko wone aybinde Cellou Dalein Diallo ɗum ɗon noon ino yurmi par ce que hande mo si tawi onon on anda onon jeeyaɓe Fuuta ɓen si tawi on anda un homme d'état sifa Cellou Dalein Diallo e nder laggine on fewndo ɗo ɗe ni en ala ɓuri makko si tawi onon anda ɗum hayɓe hiɗa laamo ɗon ɓen hara ko ɓe hiɗa laamo ɗon ɓe few Fuuta hara ko ɓe hiɗa Fuuta laamoɓe few hay ɓen no hooli ɗum ɗon ɗen sifa ɓuri makko ala ene onon on añay c'est à dire onon on añanay ha añanon hoore mon gañanedi feƴƴata ɗum c'est que añana ha añana hay hoore ma ko ɗum ɗo woni añangol ha añana hay hoore mum sina ɗum yeetelan ko dewol mum ma ko gorol mum ma ko Fuuta mum hombo jogiiɗo ɓurɗo Cellou Dalein Diallo hombo jogiiɗon jokkuɗo goonga sari mo bonnata jikke jokkuɗo haqiqa mo wandanda hoore ma ni oɗo ɗen ko o janfatako en gila o jonna parti on hande ko yoni ɗo o janfaki en taw hombo jogiɗen ton ɗem mo wandanda hoore ma ni hino wawi waɗande en ko waɗani en kon min ko sengo an ko dewol e ko gorol fu mi yaltaw e nder Fuuta on mi yaltaw joni noon onon si tawi on ɗon neɗɗo no woodi mo wandanda hoore ma ni on ɗon so ari mo wawi ɓurde oɗo ɗen président Cellou Dalein Diallo fewno ɗo ni joni acce yeeto ɗon on neɗɗo mo tañƴini ɗon o ɓuura yo on ɗon ɗen immo o waɗa hayso mouvement jama on wawa iwtirde ɓaawo makko par ce que min mi addanama ɗo yewtereji wano Alaji Kabir ko yewtay ɗum mi addanama ɗo yewtereji ko Sadio Bari wonɗo Allemagne o yewti fi Alaji Cellou mi addanama ɗo yewtereji goo ko andanama koye plateforme ji ni tun c'est à dire min mi inni ɓe wonɓe jooɗagol ɗon ɗen e aybingol
wano si tawi hawri alaji kabir hino heɓi déception maɗum kamɓe ɓe inni selludal e gaynata mais haɗi ɓe addana ɓe toɗɗano en goto gaynowo wannanɗa hoorema ni on ɗon ɗen vraiment so wawa en waɗande ko alaji sellu waɗali ko président selludal e diallo waɗali par ce que onon c'est à dire no waywa si tawi hawri onon mo iwtirɗon ɓaaw mum onon selludal en tigi ko wolanta on ko no wayna e pular o wolata selludal e diallo c'est un leader politique hina le président leñol hina président leñol joni noon si tawi noon onon on wawata politique mais vous restez tranquille c'est ça parce que sina ɗum onon ko politique mon on c'est à dire vous n'avez on avanceta aduna onon miijoray noon ɓen fof parce que on wawata ƴettude leader ji on naadonmo e nder tourbillon ethnique ɗum ɗon wawata moƴƴude o neeɓi o heɓali laamu wonon si tawi hawri kanko himo yeeso o yiltitaki normalement hina enen duwano yiltitade par ce que kanko hande mo jogui noon no yiltitata haysi ko saabu ko nawi kon o nawa joni kanko hande kadi mo darde avantage makko on o famodira e laamu fewndingu ngu fi honɗum mo reeni ɓe laaɓa mo reeni ko bandi mais o famodira e maɓɓe saabu intérêt makko on o waɗa sifa ko Ousmane Gawal en waɗi kon o waɗa sifa ko Bawuri en waɗi kon ene ko on ɗum kadi maroy ɗon ko wiyon si tawi hande on humpitike sellu kañum walnini sellu kañum jonni goɗɗo joni sellu kañum no négocie ɓeeɗa joni kanko mo heɓude intérêt makko ene ko on ɗum kadi wiyoy toon so que min mi anda si tawi onon hiɗon andi ko honto wonɗon ko honɗum wonɗon wolude ko honɗum faala koye probléme hombo faala ɗon nadde jama on mi sikkayi ɗon andi ɗon miijitade ɗum ɗon onon wonɓe aybinde ɗo ɓen sellu wallahi mi anda si tawi ɗon miijitade ko probléme hombo faala ɗon nadde jama on acce hakke mi yiltito voilà haray musidɓe on acce hakke toujours ko min ilo ila diaspora africaine yiltiti ko mardi 14 janvier ɗo 2025 onon wiyoɓe toujours kanko sellu o waɗanama piiji ɗin fou o wallitama piiji ɗin fou à tous les niveaux ha joni kanko o ronku joni onon iɗon wiide yo jonnu goɗɗo joni onon tigi lande wonɓe takko maɓɓe ɓen fou ko hombo e maɓɓe jonnete wawa tenude gérugol o parti ɓe wonɓe ɗon fof lande joni ɓay ko wonɓe ko parti ɗon ɓen so jonnay joni si tawi na ɓen ɗon kadi adde goɗɗo momi inni yo waɗo hayso ko mouvement awa hara yimɓe ɓe hiyamo hara au moins ɓe wawa andude oɗo par ce que sellu ɗo yo jonne parti UFDG hari déjà yimɓe ɓen no andi qualité ji makko ɗi hari Ba Mamadou no andi ko hombo woni sellu joni enen noon sina wonɓe fewdode ni e scène politique o sina waɗuɓe mouvement ko hombo wawɗen andude e mo yaltitali yoni yo on tigui yaltitinde me en on ɗon ɓay si ko wonɓe takko selluɓen fof hande kala mo landi ɗon goto enen sa jonnama parti on a wawa naɓude o parti a wawa kanko tigi o innete en tant que selluno ɗo iwtiren ɓaawo makko wonɓe ɗon ɓengo moni on yewtade kono ɗon sikkude ko honto wawa toon darnude o sifa o parti ɗo ɗen on ala relation on ala expérience on hoolaka on andaka ko honto wawɗon heɓude ko joƴƴiniron yimɓe ɓen e o parti ɗo onon ɗon sikkude koko yo toon yimɓe ɓen no mobilise ɗo ɗen chaque samedi e o parti on ɗon sikkude ɗum ko mere ɗum ko sama kala gérata ɗum onon wi ɗon sikkude ko wonɗo wo ƴette wonɗo wo awa inno yo yewnaɓon ɗon waɗo alaji kabira woloɓe ka homboɓe mari yoɓe yaltin goto ma kamɓe tigi ɓe waɗu mouvement ma yoɓe yaltin goto wawɗo daragol géré UFDG hara nasifa no sellu waɗirta noon goɗɗo hara ko wawɗo wadde baaba ko sellu watta ko joni wigol wondema o kanko jama on fof wotanimo jama on fof waɗanimo ni onon ɗon sikkude ko wonɗo o jama on daranto ko immi darani sellu fof koye makko ɓe yi ɗum ɗon noon ko Allah waɗi goy ina an ina min anda sikkude ko hombo hande jogiɗen leader jo politique wawɗo yawde foore daro noddita foore fof e nder leydi ndin noddita foore fof foore yimɓe ɓen yalta massivement o daro o yewta ɓe ha ɓe fof ɓe nana ɓe faama ɓe wulla hay ko hombo marɗen wawɗo yawde kankam hotti Guinée o noddita fof
yimɓe ɓe yalta massivement ara jentitomo o yewta hamɓe wulla hay ko hombo marɓe wawɗo yewde baskot daro noddita fof ɓe ara ɓe daro o yewta ɓe kadi hamɓe wulla ko hom itte sikke fuuta ko sellu pet marɗen on hande leader de politique wawɗo mobilise de on jamaɗo on ɗon ɗum ɗon noon hina an waɗanimo ɗum hina min waɗanimo ɗum ko jomiraɗo on waɗanimo ɗum ko noon Allah tagirimo ko noon o wayi sina ɗum siko mone tun yo yimɓe ɓen kadi yaltoya nodditama kere ko kanko to woni opposant jo politique ko hombo hiwɗon wawɗo mobilise de ɓuri ko sellu mobilise ta kon hara hina yoɓeteɓe mbuudi yaltine hara ko yimɓe noddeteɓe sellu tun wawi cippade lagine noddita jama fof notomo leader politique goto wawata ɗum sa noddi a notete kono a wataka notorede sifano sellu notorte noon onon ko Allah waɗi kon tigi hiɗon faala yeddude ɗum itta waɗon ko huɗa ko boni ko hundi e kuddi wallahi mais c'est même pas la peine min je ne comprends pas ko honto analyse ji mon ɗi woni e iwrude woɓɓe no adanimmi ɗo ɗen analyse ji ko Sadio Barry woni e wiide wondema ko sellu sali laamade dila 2010 himo sali hay ko conseilla ko halda fof o waɗali ko ni e ni modi wigol himo waɗi coalition e Dadis Camara e Alpha Condé himɓe duwaɓe yewde CPI ko naati ɗo ko yalti ɗo sellu ko kanko woni juge sellu ko kanko condamnata sellu ko kanko condamnata onon on yiyali Sénégal ɗo ko wiyete na ɗo inete démocratie no ñiiɓe Afrique ɗe balɗe feƴƴude ɗo ɗen tun législative ji feƴƴuɗi ɗo ɗen tun coalition ji ɗin ko parti ji ɗin fof hawtodiri contre Sonko c'est-à-dire parti Macky Sall on e parti Ablaye Wade on APR PDS fof woni hunde wottere ko honɗum ɓe ɗiɗo honɗo woni ɓe hollodirali Idrissa Seck en fof sokkidirɓe c'est-à-dire jattidirɓe ala ko ɓe waɗali yimɓe fewndo Ablaye Wade yimɓe warama fewndo Macky Sall yimɓe warama ɓeɗo fof hawtodiri min ñoɓe waɗi coalition contre oɗo onon mi anda ko honto wonɗon yiwde c'est-à-dire konto wonɗon wadde analyse ji politique mon ɗin c'est-à-dire c'est sur quelle base c'est-à-dire mi anda onon ɗon sikkude joni ara e selludalen kanko ko kanko o ala hakke mais ou bien vous oubliez onon on anda selludalen Diallo himo mari c'est-à-dire faamu ko Allah jonnimo kon hakkille ko Allah jonnimo kon ko honɗum manque ko yimɓe jogiiɓe conviction yimɓe jogiiɓe c'est-à-dire détermination yimɓe ɓe haajaka e miile aduna yimɓe faalaɓe laamu tun hara ko ɓen ƴiwtirta ɓaawa makko kanko ko heddi kon fof Allah jonnimo Allah noon wawatamo jonnude fof o complet ko banu adama complément on ko enen nun kono koye meɗen enen woni yimɓe ɓe andanda hormani ɓe ala conviction ɓe ala détermination si tawno hara nun sellu komo foore mamo baskot hande wallahi débat alano e ɗum ɗo débat ala débat goɗɗo no wawi wiide sellu laamotako hara ko sosojo ɗum ma ko forestier ɗum ma ko maninkajo ɗum goɗɗo no wawi wiide sellu laamotako gila 58 ans hande hara pullo laamaki gila 58 ans han hewti ɗo ɓe jogui goɗɗo mo anndanɗa hoore ma ni fewdo ɗo ɗen ni un homme d'état avéré e nder laggine fof ala ɓurɗo mo e nder Afrique on ɗo ala ɓurɗo mo fewdo ɗo ni e nder Afrique on ala min nalde guine de e nder Afrique on ala ɓurɗo sellu fewdo ɗo ni jogiiɗo expérience hoolaɗo un homme d'état mo anndanɗa hoore ma ni si tawi ko moƴƴingol leydi ndin tigui ko kanko woni le mieux placé kanko tun wawi mobilise de toutes les 4 régions en ala ɓuuri makko fewdo ɗo ni si tawno hara non komo foore no wallahi billahi mamo baskot mamo kankan mo hot guine si tawno hara non goɗɗo fijirino ɓe ƴakkaymo tana ɗo ɗen non mi yiltito musidɓe ngacce hakke toujours ko ilo e la diaspora africaine ko mardi 14 janvier ɗo musidɓe 2025 on nana yimɓe no inna toujours ko enen tu woni revendikude ko enen tu woni mayude musidɗo an o wonɗo e mayde gila 58 laamaki fo laaminoke fo laamike duuɓi noga e 26 ans 24 ans 11 ans ko an hay minoritaire ɓe fof laaminoke hitande c'est-à-dire c'est que tout le monde a pris le pouvoir moins toi an mo anndanɗa hoore ma ni c'est toi Allah no lompinanma piiji ɗin fap hande hara mi innuma hara mi innuma Fouta Diallo hara ko Fouta Diallo tun
ɓe laamaki ɓen hara vraiment mone no Moussa ɓe hara ɓe andi ko ɓe faala hara ɓe faala no vraiment laamagol ɗum ɗo Allah no jonni ɓe par ce que hande ɓe fawi paralyse le lendin complètement sabu honɗum sabu ko jibinande Fouta nde wona tampinete ɗum ɗon nden hara waɗaka e nder cadre politique on si jibinande Fouta no nangede no warede ma no sokirede ni no wodi ardiɓe Fouta hara naafi politique ko ɓen duwa immade kañum kadi waɗa golle mum ɗen kono hay ɗum ɗo ina sellu tampini en sellu waɗini en ni c'est que mi anda yimɓe ɓen si tawi kamɓe ko honno sadi mi ronku famude kono jama woni mijorte mi ronku woni famude analyse ji jama on c'est que kanko himo timmini golle makko ɗen himo wadde ko wawi kon fop himo waɗude te ha joni himo jokki han te ko honɗum o inni ko en foolay o innali non welay fi yimɓe ɓen no ko ɗo ko matun doole ko matun ni e ni enen onon ɗon sikkude noon si taw no hara noon Ousmane Gawal en ɓe hande hara ɓe no andanno sellu ɓe wonɓe yaltude ɗo ɗen fof goye wowla ko réseaux sociaux ɗo wola secret ji ina Ousmane Gawal tun wonɓe yaltude wola secret ji ɓen fof hay mi ala e wolde inde ɗen par ce que ɓe ɗuuɗi wonnoɓe takko sellu ɓen ɓeɗo hande hara ɓe anduno ko sokata sellu ɗon sikkude hareno ɓe yeeyali sellu wallahi billahi hareno ɓe yeytino sellu hareno ɓe wattino sellu dollar walla euro on faami ko facile ko ɓen noon jottoɗo wigol non o waɗali ko faala ko duwa waddede kon o waɗali ko neni hara noon si tawno hara noon himo ukkodirno e maɓɓe e ɗen bange hareno hande ɓe yeytinomo et puis hara ko haaju maɓɓe tum ɓe regilta hen haaju maɓɓe tum ɓayɗore en Ousmane Gawal ko haaju makko tum o jokki fi haaju makko sottu na fi lagine dey par ce que mo wakkili jettugol laamu ngum fewndode ni jonna laami ɓe gila 58 kanko c'est ça son combat on yii joni noon ko honno noon ɓe wawata aybinirde leader jo jokkuɗo haqiqa on jokkuɗo gonga on onon tewtoɗon ɗum musidɓe en wawata enen analyse ugol hande goɗɗo ko honno wawata jokkirde sellu han yiltito jokka Dumbuya an acca ɗum kadi jokka Dumbuya jokka eɓɓidira ɗum hande woɓɓe hino yaltinde mi innuma piiji hay ko faatu ñeeloy en waɗa wowluno aybini président on yewti piiji manipulation ji hande yimɓe ɓen woɓɓe no yaltinde ɗum ɗen fi toujours kadi jiibugol image président on ɗum noon faatu ñeeloy tigi yaltino ha torike yaafuye ɗum andini jama fof ko fenande ɓe falnomo nadde probléme Allah yaltinimo e mum joni ɓe yaltintinde ɗum ɗon kadi fi tun jiibugol hakkille yimɓe ɓen bonna inde président on joni o wonɗo Sénégal wono Asile King on kadi no yaltimi no wadde yewtereji fi tun ɗaɓɓugol kaalisi par ce que joni ko kala no ɓe aybiniri président on noon ko noon ɓe heɓirta proposition ji ko noon ɓe heɓirta kaalisi ñande na yeeso mon ɗo fof audio ji ɗi o yewti no yeeyiri PV noon mbuuɗi o yeeyumo carrément o woli position makko faminde mo walludemo jaga ko Allah nangi mo e ɗum ɗon joni noon kanko noon ko deftere o ƴettata huuɗo onon ko sifa ɓe yimɓe jokkoton ko sifa ɓe yimɓe wolata nano ko ɓe yimɓe critiquata leader jo mon o ronkon ƴakkude on tigi hara hiɗon wawi onon daragol innon no onon o ronki par ce que huuɗaɗo sadi manipulowo fenowo yawiɗo hay jomiraɗo on ƴetta kamilu on min on hara no huuɗo no jogui jikriwol hara ko penale tun on tigi woni wowlude on tigi daro kadi ara inno on hande kadi ko Dumbuya woni julɗo on alaji selluna julɗo musidɓe am min banni Dumbuya laamino par ce que si Dumbuya laamanoki harayno min jaka fus mi andata kono mi andini on onon hooliɓe ɓen wondema gonga wontata fenade onon hooliɓe jomiraɗo on ko goto fellite en foolay par ce que onon ɗon ko en goto mais kala jokkuɗo nde fenade ɗo o manipulation mo CNRD woni wadde fewdo ɗo kala sikkuɗo ɗum ɗo ɗen wawa e luttude wallahi billahi min en wondata mi haajaka e proposition ji ma ko min hare miɗo welti tun ya jokku han ñande Dumbuya yani o par ce que Dumbuya ko itteteɗo hande Dumbuya no maapi hande
Dumbuya no mapi ɓuri Macron hay na ko Macron o jogi soutien Macron no mapi ɓuri Dumbuya kamɓe ɗon ɗiɗo ɓurɗo mapunde wo kundon haray ko mi anda ko hombo maɓɓe ɓuri mapunde kono ɓe fof ko mapiɓe joni noon si tawi noon ko kamɓe ɗon ɗe wone wiyeede ko kamɓe jeeyi lagine ko kamɓe lamminta lagine mais haray min mi anda jibinande lagine sino miiji ton ko Macron jeeyi lagine ko Dumbuya jeeyi lagine onon on jogoto sifa selludal en jallo jooɗoɗon e jiɓagol ko hombo dowa ardade leydi ko honno dowa gerɗede ina mobilisagol autour de sellu mobilise autour des forces vives kanko sellu so inni on himo tawti force vive on ko yo fof mobilise ɗon jokkonmo c'est ça hina wigol wondema haare ko goɗɗum go ko ala ɓuri makko si tawi ɓuri makko no woduno en yeddodiray kono ala goɗɗo no wawi yiwtirde ɓawa Ousmane Gawal goɗɗo no wawi yiwtirde ɓawa Mamadi Doumbouya hakkude mon e Allah ka ko ɓawo hombo yiwtirton onon on yimo yiwtirton ɓawa mum hande sina sellu aw musidɓe an accire ni perturbugol hoore mon min komi haalani on ko addinmi ɗo hande bimbi ɗo ko weltanogol déjà maître Mohamed Traoré démission makko on encourage heddiɓe fof yo démission o encourage kadi cadre ɓe ɓen no woodi cadre ɓe goo ɓe mi fuɗɗi nande voilà mi nande no wola hay dakkama no mi nani kan kadi himo waɗa déclaration himo wola fi ko feƴƴi zéro kore kon miɗo weltano ɓen ɗon fof yo fof immo yalta suusa wowlugol hara tewtaki yimɓe jottoɓe inna non onon iɗon jooɗi ton iɗon inna yo ɓiɓɓe yimɓe immo yo yaltuɗo onon ko ɗum sikkuɗon minen kala komin woni e nder aduna o e nawigol dey haray ko ɗo tum ma laggine minen si taw min par exemple si miɗo laggine ɗum hara miɗo wuuri selli haray no fewndo ɗo ni ko sowa hiɓe accidiriran e hoore am ma sowa hiɓe ƴettimi ɓe maroyi ma sowa ɓe warilan ko ɗiɗo piiji tati min Ilo Ba si tawno miɗo laggine ɗum hara ko ton mi juuɗi ko sowa ɓe accidenolan e hoore am ma ɓe nanganmi ɓe sokanmi ma ɓe waralan mais kono min mi wawata na jooɗagol mi umba hunduko an e koko fuƴƴata ɗo si tawi onon ɗon sikkude onon ko fi on tigi no jooɗi étranger ko ɗum waɗi sino wolida ni haray on ɗayni hoore mon on acci hakke toujours ko Ilo et la diaspora africaine ko mardi 14 janvier ɗo 2025 haray musidɓe an koyon andu si tawi ko noon miijorton on ɗayni hoore mum o combat ɗo mo be no wawi mo wadde ko woni ɗon hande wonɓe Sénégal ɓe combat on si ɓe waɗimo no haniri noon ɓangay e nder aduna Allah on fof hina e nder Guinée tun dey ɓangata na Sénégal ɗo tum ɓangata ɓangay aduna Allah on fof hande aduna o weeti réseaux sociaux no woodi média ji no woodi ko reflata fof yiya si ɓe Côte d'Ivoire waɗi combat on no haniri no Guinée ɓe wonɓe ton ɓen yaltitay hara nawigol de goɗɗum go et puis ɗum ɗon ɓangay no wano France woni e memminorde ni si fof immori waɗiri noon min non ɗon sikkude hi ko acce jooɗagol e wowlugol ko on anda hey ko onon sadi ko ɓe innata wondema politique on enen en wawata enen yimɓe men ɓe wawata politique min mi taw ko gonga onon ɗon sikkude Sénégal ɗo ɗen ko jooɗi ɓe Sénégal ɗo ɓen tun lammini Sonko en ɗo ko wonɓe étranger ɓen immigré ɓe wonɓe étranger ɓen ko ɓen jogino direction ko yewtereji ɓen ɗon ɗin encourage ɓe wonɓe ɗo ɗen hamɓe waɗi ko ɓe waɗi ko mo be maɓɓe har no jooɗi ko jooɗi no wadde combat wonɓe nder ɗawe no wadde ko duha wadde kon wonɓe to ɓe no wadde ko duha wadde kon hande combat men on ko honɗum heddi koyo makko baɓɓen immo yalta si nodditama yo neniraɓe yo jaajiraɓe yo bandiraɓe yo baabiraɓe bappiraɓe kotiraɓe yo miñiraɓe yo fof immo yalta harana paykoy koye yaltata ko ɗum ɗon heddi onon noon sikkude force de l'ordre on ɓe wonda e meɗen ɓe wondi e meɗen daare tun ko feƴƴi ɗo le 5 et le 6 ko waɗi ɗon kon si tawi hawri ɓe wondano e meɗen bilan on ɓuurayno wonde grave mais kono ɓayi ko il faut hay ɗum ɗon kadi il faut goɗɗo analyse na on ɗum ɗon mais comprenez que wondema ɓe wawata yaltude ɓeyna yalte aron ko onon men habbi moko baɓe ɓen fop si immike yalti mi haalanayi onon hunde wotere onon wiyoɓe toujours ko enen yaltata hey ko onon faala laamugoy fof laaminoke hey ko onon wona aybinede partout e nder aduna on goy hey ko onon duwa hollude hande kadi ko honto jeeyira ɗon goy hey ko onon fewti nani hey ko onon jogii mo wiyete awa oɗo ɗen aduna Allah fof no hooli nani
ko onon jogi fof ko onon fewti fof ko onon kadi wawi paralyse leydi ko onon wawi wadde piiji ɗin fof ko onon jogi fof si tawi noon onon on inni ko ma goɗɗo goo mo jogaki ma goɗɗo goo laamiɗo. Ok musidɓe an haray toujours mi gaynto ɗo audio on par ce que hari o kupi haray si tawi hawri o inni ko ma goɗɗo goo onon darano on haray on anda ko on ɗon wadde combat on he si tawi hawri ko ɓe ko axe tun immi ko guinéen ɓe wontirɓe ko axe ɓen immi dari fiyo démocratie heɓo daroɗen en fof meɗen fiino gonga ñiɓira lagine ko honɗum inneten ko ma tum fenade kontina inna ko ma waɗe no ɓe waɗirta noon ko neni no ɓe waɗirta noon gila 58 han fewdo ɗo ni en yi ko en tawi koko moƴƴana e leydi men ndin jiiɓoldu moƴƴana en etoɗen no démocratie ñiɓira lagine fiino taniraɓe men ɓen heɓiroya no wuurira e jaam moƴƴere enen en wawata wadde combat fi tanira e men ɓen no tawriroya gonga no finiroya tawa gonga no ñiibi lagine sifa no mama soro men en ñi darori waɗi combat han heɓuɗen ko wonen lagine e musidɓe am accen enen kadi wawen innugol wondema ma daroɗen ko muusi wo ko muusi han gonga ñiiɓa accen wigol wondema ko enen tu woni darade ko enen tu ko ma gonga ñiiɓa en tant que gonga ñiiɓali en tant que démocratie waɗali en état de droit lagine hara leydi hara jama lagine on fop c'est à dire objectif fon ko hon ko enen jama lagine yaltuɓe ɓen fop e nder leydi afrique ndaare hande na Mauritanie hina Gambie hina Guinée Bissau hina Sénégal hina Côte d'Ivoire hina Mali hina Sierra Leone hina Libéria c'est à dire leyɗe afrique ɗen fop hiɗen yalti hiɗen yeyɗen waɗana ni c'est à dire hiɗen gollana leyɗe heddi ɗen enen ko meɗen hiɗen accitire ni ala ɓurɗo en leydi ko wonoto hande sen wakkili ka en heeɓi en état de droit sen ettike ha en heeɓi sifa selludal e laamiɗo aden responsable jo haɗa na bandi ko ɗum woni droit e barki kono si tawi hawri enen koyen warto fiino sifa dumbuya e laamora leydi mais enen mi anda haray ko honɗum faala ɗen mi anda ko honɗum jokkanten yimɓe wiyoɓe yen wakkilo no dumbuya laamora lagine han 2040 en mbaɗum no yurmi en mbaɗum no hawni he musidɓe am no andi ko honɗum c'est à dire acciren ni levonnu vraiment jokken essentiel on tertoɗen o propagande wakkilo ɗen fino jama lagine on fof hettira leydi men ndin hettira gonga jama on arta golla ko men hande enen yaltuɓe lagine ɓen fof sen heeɓino artiren sen arti ko meɗen par ce que en wawata artude kadi leydi ndin wonali en état de droit ko ɗum woni probléme men on koma noon wakkilo ɗen ha ɗum wona haray mi haaɗi ɗo miɗo yaafino ko ɗi juuti kon haray toujours koyon andu le combat continue président Cellou Dalein Diallo o wonnata jikke o yiltitaki ɓaawo ko hande o ɓuri wonde déterminé ɗum ko min haalani on ɗum te kadi ko inni ko en foolay te en foolay kadi musidɓe an e min e oɗa en fop sen jonnidiri juuɗe en woni doole harana doole ko yimɓe woni e nodditude kon ko enen banu adama sen jonnidiri juuɗe en iwtiri ɓaawo sifa o leader jo ɗo en woni doole hay goto wawana en ay fuy awa haray ko ɗum woni combat on mobilisation mobilisons-nous autour de notre leader si tawi hawri ko faalaɓe remplace de Sello ɗum na ko juuti ɗum ko hewtu ɗum duuɓi makko ɗin no wowli fof waɗen doy waɗen hakkil waɗen faamu ko enen jeyi musidɓe am min miɗo hooli Cellou Dalein miɗo andi anon kadi ɗon hoolimo ko woni no woodi yimɓe wonɓe jiiɓude hakkille mon ɗen sale on acca hakke ko juuti kon on jarama yo jamme kisse wona men